Dino ka nga rin nangan. Nagado nga panganan dyan nga nag-iimas. Kwa, mapilya ng arot ti kinado ti panganan ni Jay. At dati Jollibee, MC Do. What? Jollibee, MC Do. Ngim idayak mang kanor nga nangan. Lagi mas gaya maaji manok na Jay. Soy bak! O pa nam, nakapurma ka Mike. Kati pa lang ha. Soy pa nam ya. Nagpintas mo ta purma. Paano kami tagpasyar, Andres? Guwapo to sa armin mong bak. Wala ka na tuwa to. Pwede nung mapagpasyaram niya. Tuwa to. Mapanak ni SM Andres. Ibagbagada ngamin nga napintas pagpasyaran ti Jay. Napintas nga talaga bak. Api, tataka lang makapasyar jay. Win nga rod Andres ta. Tatak lang mit nga makapasya-pasyar. Baka mayaw awang ka lang jay bak. Nalawat ipagpasyaran di jay. Baka madimamuti pagsirakan kung pagwaran di jay. Apay inisente nga mayaw awanak. Nga madik amuti pagwarakin pagsirikak. Amok maagbasak eh. So dun sa kwarta ba bak? So nga papasya-pasyar ka lang tata. Adua Andres ta. Naglako nakti. Tarakin ko nga baka. Sino mo nga bakatin lakaw? Ni Shawi no ni Kabay. Ni Shawi ta. Bakit mit ajin? Tsaka madi aganak ajin. Agbiro ka kit diti chicks mo dyan bak. Tamadi ka nga lumakay nga baraw. Niyalakit ni Andresin. Ingkakit daglaban ta. Nakon. Sige nga bak. Bari makasablo ka ti masawang dyan. Sige Andres. Nakon. Sige ingkan. Makasisirap ta sarming mo ha. Kasla tuwa to. Uy Andres. Pay bak. Kasatay churam. Sla ka na Christmas tree. Agad nga burluloy talikod mo. Nya kami tin Andres. Lukoy nakpay. Ginatahan ka rin ti sarabo mo. Natin eh, walis tambo, kin walis tingting. Total, amo mga nagagit ka. Ni, sakto-sakto. Pudpud dati walis kon. Salamat ha bak. Kumusta nga di ko ha? Pinagpasyar mo di maul. May admit nagpintas gaya mi JSM, naglamiis. Permiti tagirgir ko. Ulay yun niya. Inusinti ka nga talaga ya bak. Tatak lang oron nakapanidjay, nagadugayam nga tao. Dagarot nakita mga chicks mo jay bak. Awan nga rod Andres ta, ubingkin bakit magayam ti, ado di jay. Uray bakit lako man Total ka, lumakay ka mutang. Awan nga rod, tagi di nakita nga babae, adamat ti kakadwada nga lalaki. Dino ka nga rin nangan. Nagado nga panganan dyan nga nag-iimas. Kwa, mapilya ng arot ti kinado ti panganan ni Jay. At dati Jollibee, MC Do. What? Jollibee, MC Do. Ngim idayak mang kanor nga nangan. Lagi mas gaya maaji manok na Jay. Ano nga Jollibee? Dapat MC do. Tagalala pa di Mangkanor. Ay Jollibee, Jollibee. Ay MC do, Macdo. Ay Mangkanor, Mangina sa lajay, barok. Ay, kasdiya. Sumo labasa na Jay. In English mo lang. Dinabsog ka karon di Mangkanor. Isti Manginasal. Madiyak nga rin nga nabsog ta. May sa nga tasa nga na po iti intid da kanyak. Isusuguro aja ko nakakabil nga only rice. Ano nga only rice? Only rice ajay. Ore manong kanong nga inapoy jay, libre ajay. Ha? Kasdiya? Sumo lang gayang pa na iti damag na kanyak aja waiter no. Kahit ko pa itin na po. Tiamok adabayad na ajay. Libre magayam. Inusinti ka nga talaga nga baak. Anong nga inarabid mo pa jay? Napanak nagbuya ti sini Andres. Po, nagmayatin niya. Anong nga pa magat na ibinuyam. Jakam mo ta, English mate. Napintas ang araw. Jakam mo Tsaka mo lang nga binuya. Niya pay, ajay lang. Nagsayangin. Idi sumrik na nagsipngit mate. Awan makita nga tao. Rumara ko na. Ay, apo. Inusinti ka nga talaga baak. Kasi nga talaga jay. Nung damda mo, nasakngit, ngam na bumayagan, nalawagan. Tapos Andres, sumakay na pwede kahon nga kwa. Ngumato bumaba. Nya mo ni baakon. Haan nga kahon di tawag jay, elevator. Naginusinti ka nga talaga baak. Kasi gaya ti awag iday, elevator.
Numaminsan, amokton. Wan baak, elevator, titawag jay. Tatamo mon. Amom Andres, hindi nagsakayak iti elevator. Manin sa nga pulo ka nagsubli-subli jay pangato pa baba. Nagpintas gaya ang masalaruida. Puno yun ya. Nagsubli-subli ka nga nagsakay. Saan ka na umuma? Uy, Andres, apunay nga ruti ko silap na kanya ka di babae nga agman-maneho jay. Maniho. Baka elevator ka naman tayo bagbagam. Amom Andres, nagsakayak pa si kay di agdan nga gargaraw nga pangatukin pa baba. Nagganar si ka. Naginusinti ka nga talaga baak. Escalator, titawag di jay. Apay, escalator talaga ti awag jay. Kunak lang hagdan. Wan baak, tatamo mon. Matingagdan nga gargaraw. Nagsakayak mo nga ruti jay, no hanak mabanlog nga umulikin bumaba. Kat talaga madi ka mabanlog jay abaak. Automatic ka jay. At dapat tinangig ko nga sapsapulin da. Calculator titawag na. Kanya nga tamit nga calculator adi nga sapsapulin da. Calculator. Ata tijak ka mong baak. Tamadyak pa mo nasaksakay nata nga calculator. Ah, kasi Andres, hamo nga amo. Wan baak, madyak talaga mo. Tatalaga mi manggagadi nga calculator. Ah, sige Andres. Isurot kan to man nga agpasyar. Tas sapulin taman adi nga calculator nga bagbagada, tas sakayan taman. Sige man baak. Basta ilibre na ka. Win Andres, ado pa iti nabati nga kwartak nga naglakon ti baka. Sige baak. Kakasip pa gini nila baak. Salamat atin mo ah. Oh, sige nga Rod. Andres ka nga talaga. Ure man Andres ha. Baak ka.